Dogengo ne Pacifica Nyakerario, miyo ma ichich ni en achiel kuom jogo manyocho chano njore mar golo wenge Baby Sagini e kaunti ma Kisii. Wachore ni Maina Ochogo ema ne okonyo miyo no rengo tok njore makamano. Jang'ad bura Christine Ogweno oyie kwayo mar jogo mane odonjone mondo geng'e kaachiel gi wuode mane omak nyoro. Kaluwore gi Lina Kabalia, men jatend okwach kich e gwenge ma Kisii, Nyakerario nyon dhi gi okwach kich e gwenge ma Kahawa West e boma ma Nairobi ka kendo nochwale nyaka e boma ma Kisii saa 9 mar okinyi. Na huyu mwingine ambaye alikimbia baada ya kisa hicho anaitwa Pacifica Kirario Kinara, alihepa akienda upande wa Nairobi. Tulifanya bidii na kusaidiana na wenzetu na jana tukaweza kumshika. Tulimshika area Kahawa Bosnia, kijiji inaitwa KU kilomita 1. Aliweza kupatiwa usafiri akafikishwa Kisii, na leo tunavyozungumza amepelekwa kotini kwenda kuomba masiku ndio tuzidi kuendelea na uchunguzi wa kesi hii. Tunaendelea vizuri kwa kesi yetu na hatuna wasiwasi kwamba tutafaulu kupitia yale ambayo tunakusanya kama ushahidi.